Football Titi part jasari somni pasari na ngai thavele donta ila Africa rama Ronaldinho angdeu a oma ma se meichia ani miche minis hi South African meche footballer ania African club tha Mamelodi Sundowns meche team ta na khela South African meche team tan po a khel phak amel mai ba ka achezia te football a khel dan mangle a thiam na te hi Ronaldinho nen ain ang maya chu wangin mitam takin Ronaldinho fanu ani ang tiin anring hlel hialani a khel en lo po ni ila a mela tang ringot po in en chian chuan rin hlel om tak po ani ma se ama hian soin Ronaldinho hi kapa ani lo ma se ani hi mu ka chak hle kanin ang viau po ani mai thei ma se in lai chin na kan nei lo ka idol ania football a khel dan mang te hi ka ngai na jong takani atia mini si Ronaldinho fanu ni om tak ni si lo mitam takina anrin hlel ani kumsang ni somni pani FIFA World Cup khel phak tur zon na matcha Senegal le Egypt in khel tuma Mohamed Salah penalty pe tur le jara an chun tum kha kan la hrehlom ome Salah khan penalty a pet goal lo pha boka Senegal hi an chak jok ta bok Senegal in World Cup khelin Egypt in World Cup an khel lo pha thung khami tuma thil thleng Salah le jara an chun khan soisela lo leya boruak po ane zui hluaya ni kha soisel tu tam takara ngai hlu tu anom nual maya angai hlu tu ber chu Senegal mi le sa te an ni ti chuan le jara Salah lo chun tu kha Senegal Airlines in zong chuakin ham thatna thazet mai an siam sakta boka tuna Afcon khelme ka hian in elna khelna mun Morocco a athlonin azin an phal saka an thlona a chuan man zong an free vek Morocco a hian hotela athlen man te po airlines lam hian an pek sak veka azin chungin ai in an tum sak vek bok semi-final match Egypt ngei mai an ma chonna ticket po kha an lei sak thlap ani ome football a hi chuan khatianga lo in ti buai leisure manga in chun kha affair lo hleya ma se Senegal tan chuan lomna phok chuak tu atling Senegal tan chuan fair lo ti na lam reng om lovin an ngai hlu hle jok ti alanga chu an airline sin chet an lak dan hian atifia ome football hi chuan hrin chua hi anga thin te e Luis Felipe Monti hi atam jok chuan kan hrengai lo mai thei tun generation ami ani lova kumsang khazakwa pakhat dai towa Argentina a piang kumsang khazakwa somthum chawa in khel chawsan management lampo kumsang khazakwa somnga a dai to chawsan ani hian football history a thlengai lo thentirin chu anuwa a thleng zui le tamia lo boka chu sul nu dangdai zet chu football manga in elna ro puiber FIFA World Cup rampani tana khel ani na hi ani Monti hi ain khelain midfielder ania kumsang khazakwa somthum khan Argentina tan FIFA World Cup a ain lana anuwa Italian club te zomin a football zin kong a zo zui ta zela Italian mi le sa ni na anei boxia Italian club te tan hin a khel thabok nen Italy hian ramtan inlan tura duin Italy national team tan inlan tura ko zinga atelta a Italian mi le sa ani theina chan chu ama thla tu te Italian ni in Italian mi Argentina a pem an nia chu wangin Argentina le Italy tan a khel thei ve ani chu wang chuan Italy tan po sa khazakwa somthum palia FIFA World Cup a khel le tamaya hetianga ram pani tana FIFA World Cup khel player hi ama chi a om midang tu ma an om lavani tun lai angin dan om mu mal hle se chuan ahun lai hian ram pani tan World Cup a khel bi kher lawang dan hian mishing dai thei chin ri a kham thina football a po adanglam chuang lo chu wangin Monti anga ton thria danglam nei hi football khovela dana wangin an om zui tamia lavani manager thar nei ma se tal boy si Tottenham chon angklapa mo phurna lian chel tu zingami Fabio Paratisi anchana Paratisi hi Spurs a hian sporting director ania ma se anram Italia club lun zingami Fiorentina in somin Tottenham chua sanin Fiorentina hi azomta ani London club Tottenham chuan London club vek Chelsea atanga inzir chua Conor Gallagher an la luta English midfielder kumsomni pangami hian Chelsea atangin kumsani somni pali ni puilai khan Spanish club Atletico Madrid azoma paun maktadwe somthum pathum man ani ma se Spanish club a season khatle achan ve chau acha man tin Tottenham hian English football khel turin an lei vele ta a transfer fee a paun maktadwe somthum panga an seng kumsani somthum pakhat thleng dai contract an zia puibok Gallagher hian soin
Tottenham ka zom thei hi kalom hlea ka career step dot le ka kaina tura he tiang club ka zom thei hi ka lim hle he hmuna hian fans thatzia ka hria a anni ho nen hian hun chin chhiat tlak le hriat reng tlak kan ton ngei po ka du ti in a soi Gallagher hian anram England tan senior level a match somni pahni a khel to a ma se tuna England ka hrai tu Thomas Tuchel laka ero ataklum ri lova match khat chau ala khel Tottenham ka hrai tu Thomas Frank soin Connor hi midfielder thaber te zinga mi ania a thok rimin ha theilo angmai ani leadership anei thaboka apui tlin na te azia te hi dressing room thlenga kan tangkai pui thei turani atia a player thar hi abei sei sang le Rafinha hian tuna a khel mek na Barcelona hi a chua san teu hlea ma se Hansi Flick alolan ta ka wangin a chua san talova tun thlengin Barca tan rin om taka khelin an player poimo le tholok berte zinga mi ani tamek ama Rafinha ngei hian ti hian soin ama khan nual na tam tak kaneya mani le mani indu khoblo na lian tak nein chu chuan keima a pressure asiam tam zuala chua du pha hialin ka om man Hansi Flick hian Barca hi kai hruai lo se chuan Barcelona hi ka chua san ngei to in karing Flick hian engkim atidang lamani ke ngei po hi ka poimo hle tur thu min hrila chu playerin inrin tokna kan neina tura kan mamo po ani atia Xavi Nuaya Rafinha hian match somriat pasari khelin goal somni le assist somni pathuma neya ma se Barcelona a vek Hansi Flick Nuaya ache thazuala match somsari palia tangin goal somli pangale assist somni parukloi anei tling der to ani Hansi Flick hian Rafinha theina hi a muchiang hle ni turani ti hian a soya ani hi tharui nga takania team pumpui ngong pha khop tharui nei ani Rafinha hi khelmola aom to chuan game atang zual at thina chu kan mamo tak po ani ati ani German manager Hansi Flick le Barcelona hi anin koprem hlea heta hian Rafinha hian para chuang mek bok Hansi Flick Nuaya Rafinha theina tak pholanin aom thar mek ani bere tun season a po in elna chithum khel to in La Liga Champions League le Super Copa in elna te ania henga tang hian Rafinha hian match som pasari khelin goal som pakhat akhung tling dera assist rumli anei tel cheu bok in khel result le in khele turlam kaita ila Nizan Khan Africa khomol puya in elna sangber AFCON khelchun zom niin semi-final khelzo anita a semi-final match masazoka Senegalin sikhat fain Egypt an ne gol khatluna match a hian golam chun hi Sadio Mane an akhunga nia Egypt hian Senegal hi an ngam meu lova Senegal hi hun tha in siam tamzok gol ma a lawam zok an nia Senegal hian gol dang po an khung bel teu thin le Egypt hian nor tum thin ma sela Senegal tlar nung an thiat hlei thei lova hei wang hian gol khung thei lova tluanin gol khat an chua an tuar zui ta boka Egypt hian final in pet kai zota lovin Senegal hian final an in pet kai ta zok ani semi-final match danga Nigeria le in elna thleng tu Morocco in machonin hun pa ngaya gol an khung thei lova extra time minute samthuma po gol khung thei lo chun zomin penalty shootout mangin chinfel an nia heta hian Morocco in an pet masa a Morocco hi goal nin penalty shootout a hian an chaka final an in pet kai ani tun min elna hian Nigeria hian champion in be sei le ma sela semi-final ai sang an thleng thei talova Victor Osimhen po in AFCON no moi choi lovin hun amang chun zom ta zel Nigeria ne tu Morocco hi ti hian match somni paruk chung tlom lovin an kal tluang to a an rama AFCON in elna khelmeka hian champion turarin kai anni Morocco hi kumsang kha zakwa somsari paruk khan AFCON a hian an champion to a kha ba kha an la champion le mi lova tuntuma hian an champion ani chuan sangkha zakwa somsari paruk nuwa an champion masak ber ani theidon ti hian AFCON final match ha Senegal le Morocco anin machon don ta a January ni som pariat pathian ni zan lai pel dar som pahni le chan veya final match hi an khel don ani hemi ma hian pathumna zonna match January ni som pasari inrin ni zandar kwale achan veya Egypt le Nigeria ten an khel don bok Nigeria le Egypt te semi final atanga an tak taka wangin African forward langsar tak pahni Victor Osimhen le Mohamed Salah ten AFCON no moi an choi don talova Salah hian sangni som pasari le sangni somni pakhata Egypt runner up ani puya Osimhen po hian sangni somni pathuma Nigeria runner up ani pui African Argentinian pahni hian AFCON no moi an career an la choi lova kum ina be sei an nei san te lul nen an hlo cham le ta sia
hundang an nga le ri atul don ta ani Senegal superstar Sadio Mane hi Egypt vel thin tu ani chunjom ta zela Mane hian sangni somni pakhat AFCON final match ha Egypt an hne na penalty shoot out ta an chakna goal a khunga kumsani somni pahnia FIFA World Cup sangni somni pahni khel phak tur zon na a Mane vekian penalty shoot out ta Egypt an hne na goal a khung boka tuna AFCON a bok semi final a Egypt an hne na goal khung le bokin Mane hi Salah teram Egyptan chuan mangchia ati thei ome heti zong hian ngai tuana peng pakhata aom thei boka Salah le Mane te hi Liverpool a khel dun thin an nia ma se Salah a selfish lutuka wangin boruak chia langsar an nei pha annuwa hunenge mo chen khel dun le thawin nui dun le thei ma sela Liverpool in Mane ain Salah an uizoka bayan hne na Mane an hral phal lain Salah hi khoi klapa ma an hral phal lo thung Mane an Liverpool chua san a hrelo chan chu engpo ni sela bayan hne na Liverpool khan an hral tlatani Salah ero tun thlengin an lakol club levela an khel dun lain Mane hian du sak a hlo lo zok chang aom thina ma se ramtana an fe chuana ero anni pahni kara hian Mane hian hlotlin na achangtam ta zokani sangni somni pakhata Mane hian Senegal kor hachungin AFCON no moi choi ani kha Salah hian tun thlengin AFCON champion no moi hi ala choi ve mi alo tun din huna champion no moi choi zat ni lovin no moi choi to te en chuan Salah ain Mane hi a hlotling zok ti theina aoma chu AFCON no moi hi ani abak Premier League FA Cup Carabao Cup UEFA Super Cup FIFA Club World Cup te hi chu an choi dun ve ve a ma se Mane hi chuan AFCON no moi ba ka Bundesliga le DFL Super Cup te a choi tela Mane hian Red Bull Salzburg tan po no moi a choi Salah point Basel tan a choi ve bok ma se no moi an choi te azat ni lova a chi hrang en chuan Sadio Mane hi Salah ain a hlotling zok ati thei ome mimal choi moina lama ero Salah achung nung AFCON lam kan peng thuita result danga kaita ila Nizan Khan German Football League sangbra Bundesliga a Wolfsburg in Golni Golkhatin St. Pauli an neya RB Leipzig in Sydney Fire Freiburg nein Hoffenheim in Golnga Golkhatin Borussia Mönchengladbach an soppoka Bayern Munich in Kholmuala FC Köln Golthum Golkhatin an ne he mecha hian mual nei tu Köln hian Linton maina mangi mini somli pakhana man ruaya Bayern hian first half additional time a Serge Gnabry mangin an suta second half a Kim Min-jae le Leonard Karl mangin an khung bela Golthum Golkhatin FC Köln hi an le thalani ti hian Bayern Munich hi German Top League Bundesliga B ka hian match som pasari chung klom lovin an kal tuang ta a hei ba ka hian Pep Guardiola an Bayern a kai hrualaya record ro pui tak asiam pui Bundesliga season chan ve a point thok chuak tamber record kha tuna Vincent Kompany kai hruai Bayern Munich hian an ni rual ta chi ani Bayern hian tuna hian Bundesliga season kal meka match som pasaria tum som panga chakin tum ni draw an neya klomia lovin point somli pasari te meu an nei ting ta dera an mani neighbor tu Dortmund laka point som pakhat lain ma an hruai fal to Bayern hian gol somruk paruk te meu an khung tling to boka an mani ti lo gol khung tamber chu Frankfurt ni in gol somthum panga an khunga gol somthum pakhat lain Bayern hian an khung tam zoka gol khung lama po hian an sang fal hle Bayern in gol tam tak an khung theina tur hian Harry Kane an atho hlok leya England captain hian season kal meka Bayern tan Bundesliga match som pasari an khel to te hi a khel kim veka hetatang hian gol som ni a khung tling der to ani heiba ka hian Harry Kane hian season kal meka in elna sang Bayern tan match som ni pasari atangin gol somthum pakhat a khung tling to bok Bundesliga history a season chan ve man ania point thok chuak tam zual ta chu tun season Bayern Munich in point somli pasari thok chuakin Pep Guardiola kai hruai Bayern Munich sangni som pathum som pali season khan point somli pasari vek an thok chuaka hemi pahni hi point tho chua tamber na ni in adot tu chu sangni som panga som paruk season Bayern Munich point somli paruk thok chuak te sangni som pali som panga season Bayern Munich vek point somli panga thok chuak le sangni somni pathum somni pali season Bayer Leverkusen point somli panga thok chuak te kha anni hei ba ka hian Bundesliga a season chan ve atanga gol khung tam zual te chu tun season Bayern Munich team hian an khung tam bera gol somruk paruk khungin hemi neighbor tu pathum hi Bayern Munich team vek niin sangni somni pakha somni pani season team khan somnga parukan khunga sangni somni pali somni panga season masa team khan somnga pathum khungin sangni somni pathum somni pali season team khan
goal somnga pahnih an khung bok ani Major European Top League B kan thlir chuan match masa som pasari atanga goal khung tam zual te chu sangkha zaria somriat pakwa somkwa season a English Top League ka Blackburn Rovers in goal somsari pathum an khung kha alatam bera adot tu chu sangkha zakwa somthum pakha season La Liga Club Athletic Bilbao in goal somsari pahnih an khung kha ni in chumi dot lea chuan tun season Bayern Munich hi omin goal somruk paruk an khung hi Major European League history a season chanvea goal khung tam zual pathum na anni puyani Italy lama kalta ila nizana ve khan Italian Serie A khel chun zomania heta hian champion line Napoli in Parma ne zolovin an mi khwal nen hian point khat ve ve an hlo chuaka Inter Milan in sikhat fain li san ne thunga golom chun hi minisam sari pariat na a Pio Esposito an akhung ani ti hian Serie A season kalmeka Inter Milan hian point somli paruk na yin point rukin ma an roi falta a Mase an mani neighbor to AC Milan hian point somli na yin khel khatin an khel claim ani champion line Napoli hi tebula pathumna an oma point somli an neya Inter Milan an thlauna khelinza ta point ruklai ani toa an tran angai hle nizana vek English club ten elna Carabao Cup semi-final first leg khel ni in heta hian Chelsea in Arsenal an mi khwala gol nga alut he mecha hian minute sarina Arsenal hian Ben White mangin ma an ruaya Declan Rice corner pe thatak Ben White hian chiang taka tawlutin Arsenal hian ma an ruayani heminu hian goldang lu bellok lo ma sela minute somli pakwana a Arsenal hian an striker Victor Gyökeres mangin goal an khung bela Ben White cross ball Chelsea goalkeeperin aman maidonia alan lain aman fu talova ball per hi Victor Gyökeres hian nai taka tangin all samsetin apet lutani heminu hian minute somnga pasarina a Pedro Neto cross ball lo changtu changtu nei lo Alejandro Garnacho an Chelsea tan akhung vele a minute samsari pakhanna Martin Zubimendi in larin Arsenal midfield khaipa hian Victor Gyökeres ne natanga bola mu asiam rem hnuwa Chelsea defender te atal boitira chiangzetin apet goal zui heminu minute somriat pathumna a changtu nei lo bok Alejandro Garnacho an Chelsea tan akhung vele a goldang erolu bel talovin Chelsea hi Stamford Bridge a an elpui club lian Arsenal laka golthum gol ni in an klom ta a Arsenal hian second leg an mani khel mola khel ani huna gol khata ma roi sa chungin Chelsea hi an mi khwal thei don ta ani Carabao Cup semi-final hi double leg a khel turani ya heiwang hian second leg hi February ni thum zan le ni lizana te khel turani ya ni thum zan lai pel dar khat le chanveya Arsenal le Chelsea in machonin ni lizan lai pel dar khat le chanveya Manchester City in Newcastle an mi khwal don bok nizana vek Spanish club ten elna Copa del Rey run of 16 khelania Alaves in hi faya Rayo Vallecano nein Real Betis in gol khatin Elche an ne boka second division club Albacete laka Real Madrid an mual phawa golthum gol ni an tlom he mecha hian minute somli pahnina Albacete hian Xavi Villar mangin ma an ruaya first half additional time a Franco Mastantuono mangin Real Madrid hian an sut vele second half minute somriat pahnina a Bentancur mangin Albacete hian ma an ruai lea minute somkwa pakhana Goncalo Garcia mangin Real Madrid hian an sut vele hemi nu lock additional time a vek Bentancur mangin Albacete hian an gol thumna an khung lea Real Madrid hi second division club laka hian chakzo ta lovin atlom zoka an tanga Copa del Rey run of 16 atangin pet tlak anita ani Real Madrid hi Xabi Alonso nen anin thathen nuwa thotan ni atang khan an player lui Alvaro Arbeloa an akai shwechana Arbeloa kai shwena hnuaya an match masabera Copa del Rey atlom zoka atangin in elna an mangtha ngal ani he matcha hian Arbeloa hian an player poimo tak Kylian Mbappe Rodrigo Thibaut Courtois le Jude Bellingham te achol hadam tira an tlom zui taka wangin athutluk na siam hian soisel a hlo zui hlea ma se in khel zwa Arbeloa hian thutluk na asiam towa ain chhir lo thu asoi vele ani zan ina in elna then khat khalchun zom tur oma chung te chu soichun zom ta ila Serie A dar som pakhata Hellas Verona in Bologna mi khwalin dar khatle mini som panga a Como in AC Milan an mi khwal don boka Bundesliga a dar khada Augsburg in Union Berlin mi khwalin Copa del Rey a dar khatle chanveya Burgos in Valencia mi khwalin dar khatle chanveya vek Racing Santander in Barcelona an mi khwal don bok BBC ina transfer thuleng atarlante ngai thlachun zom ta ila
heta hian marka intar langin Atletico Madrid chuan Wolverhampton atangin Brazilian midfielder kumsamni palimi João Gomes hi laklu andua Spanish club hian January classic transfer kongka honchunge hian laklu antum don Fabrizio Romano antar langin Everton chuan Turkish club Fenerbahce atangin Morocco striker Youssef En-Nesyri kumsamni pariat mi hi laklu andua officialin deal na po an thlen to ani Everton hian lona hoa angeta leitheina tura thu thluntel pui andu ani Florian Plettenberg intar langin Nottingham Forest chuan En-Nesyri hi laklu antum ve boka chuwangin English club pani hian Fenerbahce forward hi anin chu chunjom don ni in alangani Fabrizio Romano antar langin Roma in Aston Villa atangin Dutch forward Daniel Malen kumsomni parukmi hi lonin ho andua pawn magtadwai ni lon fiatan choi anin huambok hei baka hian angeta an leizui theina turin transfer fee a pawn magtadwai somni panga sen anin huama anin huamna hi Aston Villa hian an pomsak ani ole khatichin kha tun tuma football Titi kan ngai thak thechin chu nile photro se